Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Универсал кечин катоочулары, бүгүн биз Өзгөн мал базарындагы жылкылардын алды сатты басмакчыбыз. Жашты кылып тазалык кылсак, видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүнкү жыл 2019 жыл 2 декабрь. Анда эмесе кеттик. Биз менен болуңуздар. 70 миң сом дейт, базар сүрөйлүү экен. Ben 85 ming so'm deydi. Mayli. Qanchaga 90 ga? Bozor freyli ekan. Ол 5 tuğan beni 80 ming so'm deydi. 70 ming so'm berbeptir esi. Yaşı 15 yaşta deydi. Ол 7 tuğan beni 80 ming so'm deydi. 60 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. Lekin tuğan beni 65 ming so'm deydi. 60 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. Şu 4 tuğan bir satılıktır. 45 ming so'mgo. Atam or. Almaz aka. Mol жаңасы tüyeli eken 65 ming so'm deydi. 60 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. Beni 80 ming so'm deydi. 76 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. O putları joğun bir ekin. Ya. Mol şergi. Ekini tuğanken bu dile 80 mingken bunun 70 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. Tuğan bir alımdır 52 ming so'mgo. Ол pıştını 65 ming so'm deydi. 60 ming so'mga chiqsa berürem oda deysi. Hit bolgan adamlar жүрүш керек. Бүтүн манас hit болом деп жүрүш. 3 tuğan beni 65 ming so'm deydi. 53 ming so'm bağı oldur. Berbedin oda deysi. Ол bir tuğan beni satılıptır. 48 ming so'mgo. Tuğan beni 80 ming so'm deydi. 70 ming so'm bağı oldu. Berbe koyun deydi. Sarkı bada 75 ming so'm bağı oldu. Berbedim bile deydi. Az beri ürem de oda deysi. Bunu al. 75 ming so'm deydi. 65 ming so'm bağı oldu. Berbe koyun oda deysi.
Туған бeni 60 миң сом дейт. 50 миң сом баа болду, бербей койдум дейт. Жазга чыгып 3-үчүсүн тууп берет деп атат эси. Mo эки кулунду 100 миң сом дейт. 80 миң сом баа болду, бербедим деп атат эси. Ол кырас эркек экен, аласы ургач экен. Эс айтат экөө тең кулун деп. Ол эки кулунду 40 миң сом дейт, экөө тең ургач экен. 34 миң сом баа болду, бербедим деди эси. Ол эркек кулуну 20 миң сом дейт. 18 миң сом баа болду, бербедим деп атат эси. Качы кулуну алып туруп 32 миң сомго базарына алып чыгып кетип атат. Кулуну 22 миң сом дейт. 20 миң сом баа болду, бербедим деп атат эси. Sen hazır Арсар экен. Мол эркек кулуну 20 миң сом дейт. 18 миң сом баа болду, бербедим деп атат эси. Моусун 25 дейт. 23 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Бул деле эркек экен. Эркек кулун алыныптыр. 34.500 сомго экөөндү алыптыр. Rahmat Nasibek. Эки 34,5 миң алыныптыр. Эркек кулун 30 миң сом экен. 25 миң сом баа болуптур, бербедим деп атат эси. Ол эркек кулун 35 миң сом экен. 30 миң сом баа болуптур, бербедим деп атат эси. Эркек кулунду 25 миң сомго деп атат эси. 20 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Не, gözünü koy. Cem'den niye aldın? Кулунду 27 миң сом дейт. 25 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Кулун сатылыптыр 26.200 сомго. Кулун алыныптыр 26 миң сомго. Базардан алып чыгып кетип атат. Таанымал бекен. Ат болот да баксаңар. Могу эркек кулунду 25 миң сом дейт. 23 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси.